Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Vawiin khan Serchhip-ah COVID-19 shikai mi pahnih hmuhchhuah ni in shi an kaina chhui me kania Serchhip District-a shikai hmuhchhuah chu mi zahnih somkwa pali an tling to Vawiin khan Serchhip-ah repeat antigen test mangin sample som pakwa enfi ani in heng atang hian shikai mi pahnih hmuhchhuah an ni a heng shikai hmuhchhuah te hi meichia ve ni in pakhat hi Serchhip mar veng mi ni in pakhat hi Serchhip pi ani veng mi ani thunga shi an kaina hi chiang taka shia tani lova shikai pakhat zawk hi tun hnaya aizola azin ni athudon ni in shikai pakhat nen hian tun hnaya inkom na an nei bok ne shia tani bok Vawiin ve khan Serchhip District-a Tuihu laboratory a sample pali enfi ani in zanin lama result shia thei se ani heti lai hian nimin khan Serchhip District-a changin shikai mi som panga hmuhchhuah an ni boka heng shikai hmuhchhuah te hi Thingtuah horticulture college chakna thok tura asama changa local an ni a quarantine facility a khungshan lai mek symptom nei lo vek an ni shikai hmuhchhuah te hi ZMC RT-PCR laboratory a hmuhchhuah ni in Thingtuah an sample lak sakan ni a an mani company lamin ZMC a sample da tur motor anin tum thei awanga an sample te hi ZMC endik an ni thung heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District-a COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi zahnih somkwa pali an Thingtuah an zinga mi za somkwa pathum te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi za mekin an zinga mi somriat pahnih te chu nursing school CCC a enkol an ni a midang som panga te chu integrated youth hospital Thingtuah enkol ni in lama shikai enkol mi pathum an mek bokani Serchhip District-a hian shileng awanga sarkar hmun hmain khungsang mi somnga paruk mekin mani mun hmain khungsang mi zahnih somni pakhat an la bokani Mizoram District Jail danga hanti angin Serchhip District Jail-ah po gas le Thingtuah heklo zawk Tuihu chakna stream cooking hmanga eirawngbawlna chu hman ani ve ta Mizoram Sarkar Inspector General of Prison chuan Mizoram District Jail shanga Thingtuah le gas heklo na turin Tuihu chakna hmanga eirawngbawlna steam cooking kalpui turin ruah manna asiama hemi anghian Serchhip District Jail-ah po tun thlani som pariata changkhan he malak na hi kalpui ni in hun reilo te chungin Tuihu khol mangin chole chokme te anti min zungzung thei to ani District Jail chauka stream hmanga eirawngbawlna hi gas le mei hmanga chum ai chuan atui jok ni in a eitu te chuan an soibok Serchhip District Jail-ah hian tun din muna jail tang mi somnga mekin heng zinga mi somli pakhat te chumi pani in meichia pakwa an tang boka tun hnaya COVID-19 shileng a hluar le hnuah pon lama changa jail tang te tlo le kan chu phal ani le tori lo bokani Government Serchhip College NSS Unit buatsaih NSS Bulletin masaber thlakip chuak tur chu nimin khan an college principal pupisi Lalremsiama'n atlangzar he bulletin tlangzar na hun Government Serchhip College Smart Classroom anaya hian NSS monthly bulletin tlangzar tu an college principal pupisi Lalremsiama'n chuan zirlai kalkhom te chu taimataka an zirlai zir theu turin a fuya tumna tak neya taimataka zir thin te chuan lotlin na an change nge thin ani ati he hun kai shwai tu NSS program officer pusi Lalramliana chuan kumsang khazakwa somsari paruka changa NSS unit lo omto na Government Serchhip College college activities le NSS activities rang zia kada chatna newspaper emo bulletin ang chi po ala omngai lo ti soin college negative rang document da chatna poimo tak ani theido na wanga he bulletin hi swal chua ani thu asoya NSS monthly bulletin ti chua tura hian NSS activities rang baka college activities rang te ti chua chin ani anga zirlai te ta na changkai tur news story rang te ti chua tel chin ani don bokani he bulletin hi colorin chua chin ani anga soft copy le hard copy ti chua chin tur ni in atamzok chu PDF in WhatsApp group ate ti dar chin ani Pathiani lo tura Serchhip Bial Bye-Election vote share ni a duty tur police tetan Vawiin khan an natho dan tur in shilshiat na nei ani Serchhip SP conference hall he hun man na hian Serchhip SP post defender rin omacham police mi le sa duty tur zong chu shilaka an him the nam film khur taka duty turin angena ECI du dan ang nge in thlan fel fai taka tling tlak ani theinan
vote share ni a uluk taka duty turin a fui bok he huna hian eo puwandal machuan chuan vote share ni duty tur te hi zirtir na pe in COVID-19 shileng awangin vote share ni a hian mipui tamlu tuk tur ti tlem angai thu asoya kumdang anglo takin covid shileng awangin ruah man na chen khat siambel ani thu soin an na tho tur sang sang a shilfia bokani Mizoram Governor PS Sreedharan Pillai chuan Vawiin Khan Health Minister Dr. Arlal Thanglia MKHG Chhui te Joint NGO Chhui te le ex Service League IO komin COVID-19 shileng thohni na daw na konga Mizoram Sarkar malak na sang le in buatsaih na te asoipui Rush Bhavan Durbar Hola he income na hiang governor chuan tu na COVID-19 second wave laka kan him na tura state sarkar malak na ti chak tura polchang kai le poimo tak tak tenen soi ho na nei achul to ema wanga meeting chu ko ani ti soin kan rampum puidin hun a chat lawa wangin vice president le prime minister te chuan governor te chu state sarkar malak na te achak zawk theinan Rush Bhavan te mangchang kaya achul anga state mamo om thei te shechianga central thlen chin tur te mi pui zirtir na konga ko shan le khotlang shwai tu te na suzo ka tho pui tura thuron an pek tel thu a soibok COVID-19 first wave a Mizoram chu ko shan mi te le tlom ngai pol te thlop na ba ka mi pui thu oi na zara state himber pol kan ni ti soin lar sap chuan tu na hiang COVID-19 second wave ron in chan le mekin shivei po ani telin an punga tun hun hi film khurna in zirtir na warna hunani a tuna malak thatin ra tha a chua dona Mizoram mi pui te him le him lawa mi mal tin ten mo phurna kan nei ani ati a shileng laka himna in zirtir na konga ko shan shwai tu te tlom ngai pol te zirlai shwai tu te le ex service league shwai tu te chu na sazo ka chan la zwal sau tur le sarkar thlop tlata in hong chun zom turin angen bok he huna hian health minister Dr. Arlal Thanglia na point COVID-19 daw na konga Mizoram sarkar chuan cholovin thlasom paruk chuang zet ma alak to thule na sazo ka chan lak sau ani thu asoya COVID-19 shileng daw na konga ko shan mi pui le an shwai tu te waime le tlom ngai pol sang te le twal chung le khochunga local council le village council te chunga sarkarin alom takzet ti asoya sarkar thlop chunzoma thopui chunzom zel turin angen bok Mizoram Forest Service Association MFSA chuan kanrama thingle mau luituite renchem taka mangchunga humhal zel turin mipuite ansom Mizoram Forest Service Association MFSA hian mipuite hne na thucha anti chua Mizoram mun sang tun lain ramka tuih na tlem le kang chata wangin harsat na kan tok mek ti tar langin tuih na tlem hi kumina rwa tui kan don mu mal lo wang chu nibok ma se mipuiten hun rei tak chung tuih na siam tu ram ngo hum hal konga ma kan lak that tok lo wangani anti a hei ba ka hian kumin hian mun sanga kang mai kan ti chuak na sa hle ti tar langin Vawiin thlengin mi kutlei te awangin ram alakang me kani anti a Mizoram Forest Service Association MFSA chuan ram ngo te kan ti cherewa wanga harsa na sang mizo mi puiten kan to mek le ram ti cherew le zwal tura ram kan lati kang fo chu poi anti thu soin chuti rwal chuan hun sang ram kang chel le veng tura thok chuak chin village council te waimele NGO dang te fire emergency services department le mi puite chu anin pek na hlutaka wangin anlom hle ti an soibok MFSA chuan kan ram ro hlu ram ngo le nung cha te kan ti cherew na salutuk chu poi anti takset ti potar langin kan ram ngo le achunga nun na nei chi sang biodiversity om te zinga engi moza thi India ram state dang le khovel mun dang te point an nei ve lo te an ni a aram nei tu mizo mi puiten lut na chang shelawa na sataka ti cherewa kan swa sam laim state dang le ram dang atang local ten zirbing na research na in thiam na hlutak tak min buatsaih khal mek ani anti Mizoram in tun huna kan harsat na to mek tui na kang chat tui na tlem po hi lui nar le lui kamram ngo kan ti cherew na sat wangte leivung le bol lo kan pai na sat lutuk wangte ani ti tar langin Mizoram Forest Service Association MFSA chuan khotinin kan tui khur nar ram ngo te kan duat lo zela sarkar po in lui pui sar reserve te ahum hal chat lo chuan mitlem te kuta hen kan ram ngo te hilutin tun ai na sajok tui harsat na hi hunrei lo te chungin Mizoram mi puiten kan machon ngei don ani anti a hewang hian sarkar department sang te NGO le mi puite chu ram ngo nung cha le kan lui te hum hal turin ril ru mun khatin ke pen tura somin kan theina zon chewa thei topin ma ila chunzom zelang u anti a Mizoram hi kan tu le fa tu chuan lo om zel tur te tan chen na tlak ni turin kan thing le mau lui tuite renchem taka mangchungin ihum hal zelang u antibok
Supply Minister Pukelarin lian chuan Vawiin khan Vairabi COVID-19 screening point chutlo in VLTF chen khatte na thoda na en ngalbok COVID-19 shileng thoni na dona kalpui me ka state po na chenga lut te endik na mun Vairabi COVID-19 screening point na tlo na hian Supply Minister chuan screening point na shikai hmuhchhuah te COVID care center lama phur chho na turin MLF na changin ambulance eirawngbawlna sakthu asaya medical team te hne na hlan turin achul ang buai pui ani thule pe Serchhip ani thu asaya screening point na thoktu ten na chataka an tho theinan air cooler eirawngbawlna saktur thu asoibok Supply Minister hian Vairabi screening point te tlo ba ka hian Vairabi SDC office sakme katloa meidum le pang balko na sarkar malak na chen khat endikin Vairabia FCS and CA go down sakthar tur eirawngbawlna chu a endik ngal bokani Health and Family Welfare Department na Special Secretary Puar Lalremsiama'n chuan Mizoram oxygen siam chuaten Mizoram mamo chu laphushuk theitura ngai ani thu asoi Vawiin Mizoram Governor Hova Shileng daw na chungchang soi ho na anneya Health Department na Special Secretary chuan tuna hian mimal sumdong oxygen siam chuan na call nei mi pali baka Aizawl Civil Hospital ZMC le District Hospital ten kata te oxygen siam chuan na a ommek ti asoya henga changa ni khatchunga oxygen siam chua theiza chu cubic meter sangli zariat ni in Mizoram mamo chu ala pushuk theia ngai ani ti asoya he baka hian oxygen siam na call nei beltura malak mek ani thule ventilator po ngai tua bel mek ani ti asoya COVID-19 shivein azwalte enkolna remdesivir po vil sang khacha mek ani a kumsong pariachin vaccine lak thei hunata na mantur vaccine po mamo zati thlen ani to ti asoya nimin chotnulam thlenga vaccine pek chua to zongjong za chu dos noi ni le sing li chuang ani to thu asoibok Vawiin khan Mizoram COVID-19 shikai nun na chan mi pahnih omin Mizoram shikai hmuhchhuah zinga nun na chan mi sompanga an omta ani Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah zinga mi JSAP zinga kumsomriat pahnih chu tuk indar nga le minute somli panga khan ZMC aborala thudon danin champhai ra siveng mi JSAP zinga hi April ni somni pariat khan COVID-19 shi akai ti hmuhchhuah ni in ZMC nan COVID wata shikai hmuhchhuah te zinga atela pneumonia anei boka wangin tukin khan aboral zuita a Aizawl District-a shikai ti hmuhchhuah ani awangin Aizawl District case anga ngai ani thung Vawiin vek zingdar kwale minute somni khan lalthamuan zwala kumsomli pakwa amveng shout Aizawl chu ZMC hian aboral vele boka lalthamuan zwala hian April ni somni pathum khan shi akai ti hmuhchhuah ni in atuka ZMC hian dalu ani a tukin khan aboral zuita ani heti hian Vawiin tlai thlen khan Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah zinga nun na chan mi sompanga an omta ani Nimin khan Mizoram sample sang ni zakwa somthum pasari enfia le ni in COVID-19 shikai mi za somli zet hmuhchhuah le an ni a Mizoram he shikai hmuhchhuah to po mi sang ruk an tlingta ani Nimin khan ZMC laboratory sample zaruk somthum pasari enfia ni in shikai mi somnga pahnih hmuhchhuah an ni a anjinga mi somni panga te chu shikai nen inkom nai na atanga shikai ni in midang somni pasari te chu tun hnaya state pona changa ron hon ni thung Nimin khan district shangshanga thunet laboratory sample za somthum pakhat enfia ni in shikai mi pahnih hmu an ni boka lunglei district a hmu ve ve ni in tun hnaya state pona changa ron hon ni thung Mizoram repeat antigen test manga sample sang ni za somruk pakwa enfi atangin shikai mi somriat paruk zet hmuhchhuah anom boka lengpui airport screening point a Mizoram ronlutur enfi atangin shikai mi somni paruk hmuhchhuah ni in Aizawl district chung mundanga shikai mi somthum pasari hmuhchhuah an ni boka anjing mi som pakwa te chu shikai na shiat lawan ni Serchhip District-a shikai mi som pahnih hmuhchhuah ni in anjing mi som te chu Mizoram ronlutur vaireng te screening point alo enfi atanga shikai hmuhchhuah ni in Phaisen screening point a shikai pakhat mu ani boka lunglei district-a shikai pakhat mu ni in longtlai district-a shikai mi pasari hmuhchhuah le an ni boka Serchhip District-a shikai mi pathum mu an ni bok heti hian Mizoram COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi sang ruk som pakwa an tlingta a Vawiin khan shikai mi somli pali te chu shi laka fihlimin an mani enkol na hmuna tanga chhuatir an ni vele boka heti hian Vawiin tlai dar nga thlenga Mizoram shikai enkol dam chu mi sangli zakwa somsari ni in he hi shikai hmuhchhuah atangin za zela somriat pakhat point pariat pathum mani a heti hian Mizoram COVID wanga nun na chan mi sompanga anom to bokani khati zongkha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e